megalayapost.news. Kum kajing berum kadu ya Dr. Didil Pang UMLA berim kanongpo bat baderu menteri rangba berim kejela balaklatno aka kadartri kunailur ajar pesan hakarta ke bakandai prusnem ikin hun baper nadu ki school college kiseng balang kariboi darbar ikin hun balang bat kiru rangba nariboi minta kesingi kila pelong ya kajing le berum ta kajing duai bakar pang naga benta kamen sim jong Dr. Didil Pang baunio ya kata kajing jathai kaba bom cukun ya kan kajing le berum bat kajing duai karpang la pelong haumot sa jeng mau Dr. Didil Pang balate sumbaha da kayang main Riboy district hak jing lam uba isnehing ubadai menta UMDC umri konsensi kabadon hari boy college hak bala lam mat da UMLA kanongpo uba meralon sim harangkat kajing don lang ka MDC kanongpo ka kongorna kamde uba arangkat sai makodo we no rongba ka principal ka Alpha Higher Secondary School ka kong W bla ka principal ka Riboy college ka Dr. Elizabeth Karkongor lembat ki kuei ki rongba bat ki paiba hakan kajing le borom la pelong ya kajing duai ka bakar pang na kamta kajing jet sait ba bom jukut jong Dr. Didil Pang balabuk ru da kisentiu giskut hau mot sa jingkan mau ka balongkum kajing le borom bakhadu ya kamet bedang sa ju shwa ban le borom khadu ha ka khatsan tri kunailur arjar san hanong ba shilong nakaliang jong kanong po area women welfare association idap daga jing susi bat dia man sim habang layo jing tip ya jing khalat bakendin jong isar Dr. Didil Pang kibangi jukod imahe balong unong seng unong pralanti ka seng house nam an hajar ka khat khandai tarik kubanai oktober ngina kaliang ka seng ipa ka karwo sulem shapi inya ki khun ki ti ki bahayeng bahsem ki be ki bathon Iblay du no ya phi ulok bat ukapa jong kayeng kum kaseng ikershan hapding unel o badum ingi skem baubli trakin rat un penjai jai ya kadonun bapai jong phi baro le suk mai he ki mati ki ba ma phi labo ya kaseng kinyai sa bat ni bat ngin ek perto shi chunom thya suk ha ka tiu trai jong phi kat kon ke kitab jing start ka baong ki men sim jong ki ruhok ki don ha ki ti ublei koblei si bon na kinong kit kam at ki khot kanawa nong po Riboy district. I always feel the absence of Dr. Didil Pang when he fails to come in the college whenever we had invited him. Now there's no opportunity for us to invite him to this college anymore. At this moment, I can only say a few things about Sir Lapang. That whenever he was here, he had given inspirational speeches to us, motivated us, made us feel at home, made us feel dream big. You always had this message that you must aim for the star so that at least you reach the mountains. So we feel that his absence will never be replaced, that we have lost a strong pillar and we depend on those whom he has now handed over the work to help us to continue this, to run this college into excellence. Isnam na dabasdang hadu manta kumurukot yung governing body hapo kajing yalam hapo kajing penibor hapo kajing kajing kami kajungi kubesibon ba nakaban bat kajing bahaman sim kajing selang kam jong ne urang ba ngala ay kaban sengi kan college bat ban panong ay kakumne kumbangalong ay kumbakalong Tagalong siya kajing kerku yaki kun sumabi jungi hagwala pang ide bum jung thai ban keren ban mudur ban phos nuru ya kajing baha jong ka ri ba kajai ban ri wat khamtam hakadong boy ki jungi tanakalian jong ka governing body hapo ide lang jong i pli kumni kuma ngilong bad hapo kajing lang jong i ngilala kumni bad
ngimdan thule ya kaban ong kuna ru dari palam dari ong kublai sibun ba doktor Didi Lapang na kamanta kani kadingilang na staff kajongki ba nga iskan kani college kanang pu na kuwi kapor sa kuwi pat na kamanta kajing ba jong kani kadong kari kubi kijongi i man to yung pintaymet na taymat la nang alale miro nila siya kasama niya le na kaya po niya alam yung young minds masahing isnahing kasi lam juga ibat kita support yung Karibahoy College ke Alpha School bat kibuan nila buat teng hang ni la thok kita achievement yung isa hang ni iban hang ni bat mentang ni setelah cibuan nila la pendat ya ke ke ikwa shwa ba in le bat mentang don hang ni sabang yung numat ban pendon burami i onda ilale magaling ka Alpha School nga dong syupat kumno kajingbo nang sudan na dong siya dong isa day lifelong chairman jong managing committee jong ka school na do by isdang founding members but kiway but wait na do ba sedang niya ka Alpha School but kung siya Karibahoy College iday lifelong member chairman of the managing committee kajingbo nang jongi kalong kabakra kajialang nanti jongi ka school nimla ban batay kitin kimdon ban pendap ikata kajing kwa jongi ban ong ban dan ep don tang kajing sngomo ngai kajing yui jingai jongi sa his far sightedness hakaslam ar hajal ar pa wa porwa covid isaru ilayo covid anti kumjo mereka jenguk jumpa jungi perkat jumpa school. Lada JA mai hakatu kapor ka school ngalong kumno. But officially isel hakijing start jungi ilahan over lani la IT at school Alpha na kalangyang jungi langwi anti ni mahak balok kiksel. Kila IT ba siya kalangyang jungi ban panya ka school. Banyo hakijing start jungi hakaba itray ipanya ya kikam kijam la kijinga tray jungi kalong kabajam ha la college sa Alpha School bat kiway kikam ru te namdan ban ong tan kijing benut bat kijing snau sanu ndai yanyo boblay la lam ti la yo kerta kabadiang ma kijing sumar ru ila yo dan kijing stom jungi yo ni benut ndai ublay udon kapor nam tajun ni baro may piway nagalang ka school ni ay kajing kitbok kituyang kajing snowlam bong siya mo ko impandap ikalongi long sem jong isa anti may balok ba kalongi long sem jong baro ba kay ba ilale nam ta ka Alpha School baro Karibahoy College milay kren kan sa junam ba ni ka tem Karibahoy jong yin long bat kiwi ki school wilay rap kum siya nong tulo nata lapong siya sa mautasor dan ki school kiwi dam gina sa pumsakyan apo gijing alam jung i hamaulong sa nilu ngila persang ban yarapan namal ba yaki kena yaki samla bagi ikwa bagi samla tam riboy kinyo kijing nang jing start pakawan penkre yaki bakin yang nalag jong kijat bakin yakot bat kiwi pat ki para samla kiwi ki district kiwi ki state kunjo Tenagalang jong ni kinangikay ki kena school ki meji pa jong ka Alpha English High Secondary School ni ong Lake Soksa tat ado jisunwan ni nga kendo pat bat kumjuro bat kiway kiri orang ba hagatu kapo hau 1965 haga ba uway na ki utang suklat apo jong kene tayo baladap itay de iba Jorsings u IAS umanungkong jong Karibahoy district jong i dengan man ang hangni ba hapo kani ka singi arte yo ay niladu arwat kirat ba kibala penlong ya Karibahoy jong ikum ni uwe de doktor Didi Lapang ibla khlat ibdang don kamet menta hasulong ba ari de ba Jorsings u IAS unukong jong ka district jong i te ngakan mausa iya kani ka singi ba i Dr. Lapang i ong yang hagipor ke ba idang im bangalong way na ki kena
hak tekapor ubabut hasenda bahajong i bat hadu kasngi ke bai iklat ru ngadon ke jing ide becang bahabat i tekani ke jing klat jong i kala penduk muslim sisa yang i kibadon hasenda bat ndai ta yang atarai baro ngamla banlan bat iba meral ru ulong student jong i nang ta kiwe kiri orang ba kibami nagaying jong i kumba Charles menta ulalong MLA udai u student jong i bat mangi ru ide ki nong yarap kinong tray bat i kano ka jing su i je i haba ila lek no na kane percay dengan ang kan cibon ha ko por nagaliang kari boy dorbar namar ba kadi seng kabala seng nadu in 1965 bat kadi maka kabala pun ki ya kini ki jing dawa ban yo ya kini ki civil subdivision hadu kan yo ya ka district ha ko por ba long MLA ha por ba long chief minister te ngit ba kani kajing la jong iban penlong kumni ya ke bang ikwa lat ai chu hon yang ka baro ko district ngani ban ongru bagari bo district kalong gawe nagi district ka bah khamat hapo jong ke jela ka jongi te nama kata ni dei ban su ya i mahe lapang ibawat ha tu ka por ka bun bahagi bakhamun bungun yo ya ka district namar ba i ai kerpang ha ka por bi long chief minister tengi beri kum kinong song sinong jong ka thain ke jongi nimla kan depan pau ke jing sungu ke bakrau yau ni no yalam waran ba ndai tang kupa jong ke dori boy ndai de no yalam jong ke jela ke jing ikum jo ha ga jo per menget ni syong ha ke jing yalang perkhat kam nila kontak ya i ba MDCM la ke sarkar kan asyutin em ha kas ni tep ya i mahel pang te i ong yang akin ai tam ginang up na ka order jong ke JD tingi up bat ha ga jo puro namar ba ginang don ha galong ti ban ya kren nila dawana kari boy dorbar bala kumno ka sarkar lang ka district kado kan ay syuti ra siya tende mitam step ngalayo iya kan ka order bala siya ngalayo syuti kubo sibon iya ka sarkar hapo ka jingalang jong uchi minister badan bulong jongi wat kunjuru ya deputy commissioner wala pensiun ya gini jigerpat jongi kun kipat mong syong jong ka dori boy kubo sibon banangitskan bakal ka step kemudian hangi kan long kadak ke bangi penpau ya gijing sung jongi ya Dr. Lapang wala dan ngunyo ban yo i da ka khamat jong i hindre unyo muat ulong kabang yo i mentak step la si siang la kwa be mandra i kamat hinde nga sutho ya jing e ka bakiying ka don tende ka tang de ban hun ban ngim de ban pulong daw ya kata ki ba i ba thoy tungin kinan ha ka step bi la yo ya ka ne ka jing kendo kum ki ba thoy ki ba sno jan ki ba sno buram ya i he lapang kadang ni gijing kemik lenti hagi di gisni hagawan ra ya kemet gijing isya kani kencaka lani hampok nompok kiladon ki phone call kiladon ki message ki beniyo tendere gijing long gijing man jong kakam kamsya banle kamtang layo ban penbet pat kijing kasem gijing i kejing no karta jong inya ibri kurim jong i ikong amitis mla sitom mi i bin song kali banwan hang kan hi ya ring kesem ban ra i kemet nang nien ban hab igra biang bar la penbet kejing on tep ban bu ya kemet ke basa ke jong i kan dia hulum jong tep jong balang presiden jayau tigidon kini ki bentah ki ba kan ya ke yin kesem ban le benta jadi entah kadau ilayo ban penbet bat bunyi lemba jo ni kapor kat ki parlok ki bahin ki basem ki besung i sujan ki badon hang ni kumju ru i giwe ki parlok ki bom som lala ban ya poi ya kedeng step ru ki pha ya gini ka khobor ban panmam na gitu babun ki bom nomla ban poi sesulong ban pet daladi pha gading solem haying hasem ni haying hasem ni jongki bikin dong su i halor jong kani tehenre ingit scam bagi jing duai gi jongki simet haying hasem kan long jing kerku naga benta kemet ke besak gi jong mahe ten bar kata gi jing yai lenti jong i kum u nong mikmat jong kanong po konsumsi akaba ila Syakri palat ia ka saupusan snem saupu snem kumunong nikmat
Sansnem kumu Chairman napok ka State Planning Board ban ada genyau tang gi kama bahagi ba kimahe Dr. Didi Lapang ilale kidon shibun ban pagapor kanam sya ini ngin jeri kita ban na preng jum piro ki bobor ni tip ki mati ki ba ilale tenamar kata kumba layo ban pentip pai ba bagajing on tap ban pendep ya kemet ka basa ga jum i kan long la syai ke sengi hangti haslong ka service kan sedang ka posiko buji haying sa jum i ala sumian kaban peniat da ka balang pestrian jiao la kumno hadu kapor kumba khadar buji khadar tam i khadar sting kinsara ai kemet sabadan student jiao ya keban sependep ya ke state funeral ban simti da ka sarkar jila bad hadin ka state funeral apo mana student haji yau sara e gamet ke jungi haulum jutem jong ke balang pesusian jeyau ke ban pendep da ke balang di sisi Meghalaya Post.news.